Dobrodošli na Expo Dubai 2020, kjer se predstavljamo na slovenskem paviljonu skupaj s podjetji Rotar, Ramda in Eurogarden in z našim sloganom Passion for Green Nature. En izmed naših produktov, ki jih imamo v blagovni skupini Ramda, in to je robotska kosilnica. We would like to present our companies, Eurogarden, Rotar and Ramda brand. Our mission on this Expo Dubai 2020 is Passion for Green Nature.